clear tu zong te in zavain chibai kabuk le vek cheuni voin hi September ni somthum sang ni somni panga thole ni ania voin hian breaking news lai district a breaking news lian zat mai oma chu final e-roll tlangzar ani thu hi anita ti chuanin Mizoram Chief Minister zom tak pulal thuama chimlama voin September ni somthum sang ni somni panga hian a ron kaldona he video kan siam lai chon pulal thuama Mizoram Chief Minister zom tak hi lo la thleng lova tuna hen party workers mi engmo zatin kan Chief Minister zom tak local tur hi an chang thup to ni ti chuanin kan thupui an lut ngalang hey long klai today hianin ti hianin breaking news aron update a kan share chuak ma support nga ti chuan kan share chuak zon holama hianin thu soitur kha kan nei vele khang ten te po kan soi vele nga langa tin kan ti thin dan pa ngai te khan kan share tak main khonga in like le share lama te po khanin thranem min longai puile ram turin ka han som hal bok cheni le tuna chirang long klai today LADC in than lo tura final electoral roll tlangzara vote nei mi singa sangruk zariat somnga pasari an longklai September ni somthum sang ni somni panga voin chun dar som pani hian conference hall DC longklaya kumina 12 Lai Autonomous District Council LADC member of District Council MDC in than lo turatan final electoral roll of MDC LADC sang ni somni panga chu district election officer pu doni lal ruat sanga MCS in atlangzar ani tundin huna elector mipa voter sing ni sangsari zariat somli pali omin meichia voter sing ni sangkua som pathum an omani ti hianin electoral total voters zong hi mi singa sangruk zariat somngale pasari an omani kan tam to hle maya lai district voter zong zata chu mi singa sangruk zariat somnga pasari anita ti chun heta hianin hey lai district a hianin mi pa in meichia an lo tam dai maya voters sing ni le sang ko le som pathum lai mai kha meichia ania ti chon mi pa hi sing ni le sang sari le zariat somli pali kha kania meichia ain mi pa kan tlem ti na ni chu engpo chu ni ta se kha voina breaking news lian zet mai chu anita ti chuanin hey final e-roll tlangzar ani to chuanin ange kan ma bak kan ma bak chu election ani to mai thin ta khoi muna po khoi district a po khoi state a po khoi rama khoi country a po e-roll final e-roll tlangzar ani to kha chuanin next will be election ani zel to thin ani chu hei tun na hianin then khatin propaganda politics game an ron play na sakop me group sanga mi pui ti chi ai zong ti nge mi pui ti chi ai zong in thu pos atam khop meya kumin sang ni som ni panga LADC MDC general election hi kain thlang thei don lo term extension a don ani tin group sanga pos adar na sam mai hi han soifi ave sim thain ka ria achan chu ke mani anga molte teina group an lo chiar kha lo ring tok anom thina chu voin hian ron soifi na kha ron nei ve sim ka duwa ti chunin term extension hi LADC hen athleng don lo ti kha chiang takin ka soidua kan pi le pu kan nu le pa te khan he ka channel ka video hin lo en ni chuanin tuna ka video thu soi hi lo ring het top ru term extension hi engtika ma thleng don lo ani term extension thlen thei na tur chuanin a lo bera lai district a hianin engemo har sat na lian tak thleng ta se pakhat na rambuai indona wanga rambuai chuan apani na enge shi lo leng ta se chuta chuanin term extension hi thleng thei ni abak ti lo politics party in bai na wang mai kha chuanin Mizoram kan governor hianin term extension hi chu akal pui lawang tun din huna chuanin term extension thlain thai na chance hi 100 a 0 ani a chekhop mai chu wang chuanin longklai lai district mi puiten he ka video hin lo en fu ni kha chuanin
term extension thlen kha chu lo bai sei su tuna hei kan official lama tangin sarkar lama kan official lama tangin final e-roll tlang zar ani towa annex le kha chu election ani mai ta ni ti chuanin voina kan soile soinu voin ni somthum thlakwa sang ni som ni panga hianin longtlaya kan dc pu doni lal ruat sangan final e-roll kha atlang zara final e-roll atlang zar zo hianin ZPM political party anron lang halin arin oma achan chu ZPM political party hi MLA sang ni somni pathuma khanin MLA ticket kha an puang advance maya kha khan advantage anei role in this and disadvantage apo kha omve thauni engpo chu ni ta se khalam pangkha chu kan du tok le phot anga tuna pulal du oma chimlama aron kaldona hei pulal du oma chimlama local tur hi ngati nge ni thoma re khop maya enge ma function khomoya khon lunglei district khomoya khwanin function a khu enge ma function no ma chu ta chon khwal lian tur som ania tuna hen buat saina sa to khop maya naktu october ni khat hianin khomoya khwanin enge ma function kha juk man pui dona khwal lian ani dona ta chuanin pulal du ma Mizoram chief minister zom tak hi chimlam akal a hon nu watanga rei lo te ni thum borvel a rial hi chuanin LADC MDC general election ain thana tura hianin ZPM hianin an party ticket hi an puan ngal mai kha ka ring khop me chu 195 velin ka ring ani ka ring sual men ka ring lo achan chu ZPM kalphung rim hi ngun taka chik chuanin ani chuanin party ticket hi an puang ma thina ni tuna po pulal du ma chimlama aron kala tuna a hon nu atanga rei lo te hianin LADC MDC general election lom tur hi ticket hi apuang ngal mai na rin oma ti chuanin ZPM hianin sangni somni panga LADC MDC general election party ticket hi puang ta se a dot chi aron lang le tur chu MNF ani ta ni MNF in an ron chun zom le nga langa ti chuan INC na ron chun zom le nga tiang chuanin BJP in a topan kharin karinga BJP na topan khar theina tur chan sa hi helai vela hi story thui takoma soi cha kom khop mai ma se a zong hi chu kan la soi lawang chan chu enge boruak te po han kal phot se ngai thlak te po la cha koma chuwang chung khalai vel kha chugun tu tok phot tanga ti chuanin MDC general election sang ni som ni panga kan ma chandona kumin November sang ni som ni panga thlatir nge thlatop lama hian nge in thlan hun kha hriat alani lova don han party sang te in suipo na ana chau to mai ka in pot na sa to ni mo party atran ana to khop maya chuwang chuanin tuna final e-roll tlangzar ani to voter somzat a total voter somzat te po kan seto hemi na annex le tur kha chu party sang te ticket puan hun tur kha ni to ti chuan next le tur kha chu election kha ani to mai dona chuwang chuanin apoimo bera chuanin lai district ka cheng mi puite kan poimo ber ta ni beng sikin lo ngei to la election kan nai tiala beng sikin lo ngei to la tu hinge vote la thang hi vote tai la kan district tan hianin a thang em ma son na om theing em ti kha uluk deng lo ngei to la achan chu hei tuna kumin kumsang ni som ni panga kan ram hruai tu te na kan district council min hruai dan hi chu ka soi non ngai to lovin kan sevek in arin oma chuwang chuanin tuna tang hen in ril ru le ngei tuna kha lo sor bing hleu la ti kha ka du khop maya mi thattak mi fit tak vision nei tha kan thlan chu ngai theina lai district mi puite kan cha mol cheu ni le khadi song kha voin ta video kan siam thei chu ni le phot ta se ni danga video thar dang nai kan hole theu don ya